tariki ari mirongo itatu mwezi umwe mbere ya kuinĩkĩrĩria mwaka wa 2023 ngĩkũgeithia nĩguo kũnyita ũgeni mathĩna ma Mũthingi TV arĩ Gikunjuro kĩa Mohoro ngĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri ũrakĩgarũra ũkũngũĩri wa mambo na gĩtĩkĩrio kĩa Mũtumia kĩa Gukua. Na dhini wa Gikunjuro kĩa Mohoro. Najua mifugo wengi wameibiwa hawajarudishwa. Tutaendelea kutafuta mifugo ambao wamesalia. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki kwĩhĩta kũhũrana na ũici wa mahiũ kaunti-inĩ ya Laikipia. We are going to do research. Why are people coming up with so many religions? Ũrĩa warĩ mũmbunge wa Bumula Bifuri wa Korie na ikundi kĩa athomi kaunti-inĩ ya Bungoma kwambĩka ũthuthuria wa nyũmba ya ihoero na mbatano ya mũthia gĩkombe kĩa Cleophas Malala gũtanywo kũhanĩka ũmũthĩ kĩharo-inĩ kĩa Mumias Complex kaunti-inĩ ya Kakamega. Mohoro maya magũgĩkĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa Facebook na Mũthingi TV, YouTube na Mũthingi TV nĩ kwamũkĩra harĩa kwa mũthingi wa mũrũgĩ na tũkĩarĩrĩria na ciĩgiĩ ũgitĩri oro ũndũ mũna ũici wa mahiũ na nĩ itemi rĩa kũhũrana na kũhukia ciĩko cia ũici wa mahiũ na makĩria Laikipia. Thirikari nĩ ĩranĩire mũbango wa gũtugaga kana wa gũtugaga maabitha a ũrangĩri oro ũndũ ũmwe na mũingĩ arĩa mateithĩrĩria gũtigĩrĩra atĩ kana arĩa manyabaraga nĩ magĩikio ngono nĩ ndũmĩrĩri ya minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ Profesa Kithure Kindiki ũrĩa warĩtie arĩ mwena wa Laikipia hĩndĩ ya mĩhang'o ya gũcokia mahiũ marĩa maragĩkoretwo maiyĩtwo. Na hawa wakora ambao hiyo biashara wameendelea nayo hapa katika hizi kaunti zetu 6 ambazo ziko katika hali ya hatari na zile zingine tunaenda kuongezea zikiwemo Marsabit na Isiolo. Hawa wakora wote tuko karibu kukamilisha kujua ni kina nani wanaongoza hawa wakora, na tutaweka zawadi juu ya kichwa ya kila mmoja wao ambaye yeye ni mpangaji mkuu na mtekelezaji wa mauaji ya raia. I have said we are going to put a price on the head of every commander of the riffraff that is banditry enterprise. Na wale wanawapatia pesa, wale wanawafanyia kiapo wakiwamo laibons, wale wanaopatia bunduki na risasi, tutatoa pesa kwa wananchi na vile vile maafisa wetu kwa habari ambao watatupatia ya kutusaidia kuwapata wale. Because that is the only language that the bandits will understand. Kuna maafisa wazuri ambao lazima tuwapatie promotions, na wengine tuwapatie national honors, na wengine tuwapatie hata pesa taslimu. Kwa hivyo kuanzia mwezi huu tunaanzisha mpango wa kutambua na kutunuku maafisa wetu wa utawala na maafisa wetu wa polisi ambao wanajitolea muhanga kufanya kazi yao, kuhatarisha maisha yao ili kuhakikisha kwamba tumemaliza hii shida na wananchi wako salama. Kaunti ya Laikipia tuhiũke nginyagia kaunti-inĩ ya Ciana nĩ atĩ gavana wa kaunti ĩno nĩwe James Orengo nĩ akĩranĩire kwagĩrithio kwa ikĩro cia kaunti ĩrĩa nĩ kũgerera kwambatĩrio ikĩro kwa honge ngũrani cia ũtungata wa mũingĩ arĩ hamwe na mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na iharo. Kũringana na Orengo augĩte atĩ kũgerera kĩgĩna kĩrĩa magathĩkĩte marĩ ta thirikari ya kaunti ĩno nĩkĩo gĩgũkorwo gĩkĩhũthĩka harĩ gũkinyanĩria ũndũ ũyũ arĩtie hĩndĩ ya kũheana ndũmĩrĩri ya ũthii wa na mbere wa kaunti ĩno ya Ciana.
We have planned very well what we are going to execute in the next 5 years. But every year, we got an annual development plan. Every year, we have a budget. And in approving that budget, we have relied on the county assembly, with whom we have had a partnership that makes work very easy. So this year, I want you, January, to begin counting what we're doing. Sisi si watu wa kusema atu tunapanga. Sisi yetu ni kufanya. And I can tell you, now that we are in a Lego, because I'll address other issues when I go to Bondo, when I go to Rarieda, Uganda, and so on and so forth. In Ciana, we want Ciana space to change. This is the city of Raila Amolo Odinga, Ciana. So Ciana must be different from what it is today. So in developing this our capital city, Ciana, is crucial. So that next time, instead of people going for meetings in Naivasha, in Kisumu, Mombasa, we want those meetings also come here in Ciana. We are going to provide infrastructure. We are going to make Ciana cleaner. We are soon going to finish the stadium. Pinluo are going to have a big event in August. Pinluo. And the hospital in Ciana, we want it to be improved to a proper referral hospital. And that is going to be done. Affordable housing is coming to Ciana. Tehio kenginyagia kaunti-ini ya Kiambu a nyumba imwe aria ni Mutumia na ciana ciake igiri ni makiuritwo ni mioyo yao na ni thutha wa nyumba yao iria maragikaraga kana iria maragikomete kufanirio ni mbi cia mwaki na kuhia onginyagia gutuika muhu utuku wa gukia umuthi ni mutino uria uhanikite ituraini ria Kaboca guku ni mwena wa Kabete kaunti ya Kiambu. Kuringana na ndumiriri irekereirio ni ati Mutumia ucio uria ukurikanite na ritwa Paris Njeri na uria wa ukuru wa miaka 40 ciana ciake uria wa muiritu Susan Njeri wa miaka ya kana wa ukuru wa miaka 22 na mwanake wake Make Njuguna wa miaka 16 merikanite kuhira nginya gutuika muhu kuria maraikorirwo makiremo ni gwithara no na kuri uguo uthuthuria ni ukiambeketwo gutigirira ati kihumo kia mwaki uyu ni gia kihithuranio. Kinyanju kwa MC wa hii wodi ya Nyadhuna, tulipata hii janga ya moto ambayo ilianza saa 8 ya usiku tukiamkia siku ya leo, ambako wakati tulikuja na tukazima moto tulikuta mama anaweza chomeka kiango ya kutojulikana na watoto wake watatu, vijana 2 na msichana mmoja ambaye alikuwa katika college, hao wengine alikuwa katika secondary school na kijana mdogo alikuwa anaenda darasa ya 5. Hawakujulikana kwa sababu hiyo moto ilikuwa kubwa sana, lakini tuweza kuwachukua vile walikuwa. Yes. Tulikuja na zima moto lakini moto ilikuwa tayari imezimwa na wananchi. Ingawaje tulikuwa na changamoto ya kufikia pahali nyumba ilikuwa kwa sababu ni pahali ambapo iko ndani sana, lakini tulijaribu hiyo yote tungeweza ndio tuweze. Mimi naitwa Mwaki na kwetu ni hapa Nyadhuna, na huyo mama amechomeka pamoja na watoto wake. Ni sagasi yangu, nimekuta nyumba imechomeka mpaka yote ikaisa na imebomoka, na nikaangalia shughuli za polisi kwa sababu alikuwa amefika kitabo, na nikaona wakichukua mili. Baadaye tukafuata hiyo mili mpaka kwa mochari. Sasa ile mambo nimeona hiyo mili imechomeka kabisa, hata haiwezi tabua. Lakini kwa sababu ya size pengine najua bibi ni size ya bibi na vile watoto wamefuatana, hiyo tu ndio tunaweza kujua kutabua huu mili ni nani na huyu ni nani. Kama familia na kama mzee wa kijiji
tungeomba kwa heshima kubwa kama polisi wangeharakisha hii maneno, ndio tujue kiini hasa ya hii moto, kwa sababu hatuwezi kusema ati ni watu walifanya au nini, lakini tungewachia polisi kama watufanyie haraka tujue kiini ya hii, kwa sababu hii familia iko na shida kubwa sana. Nacio ciiko cia uhaguku wa ugitiri ni cionekete kunyihana gikiro na guku ni kaunti-ini ya Kajiado na makiria gicigo-ini bunge gia Kajiado ya rugongo ni kuringana na ndomereri iria kirekereirio ni munini wa county commissioner mwena uyu James Tari uria ugite ati mubango wa gwethera ciana iria ciururaga matauni-ini uikaro ni undu uria ukinyanirie ikinya ariri no na ukiri uguo ni ikitie ritana kuri muingi oro ndumu na andu awendi mwega gutigirira ati ni mateithagiriria na gutigaga kumathutukania kuona ati onao makiri na ihoto ota ciana iria ingi makiria ma ciana 100 aria makiururaga tauni ino nio tauni-ini cia guku Kajiado nio makihonoketio na ukorwo magitherwo uikaro oro ndumwe na guteithiririo kwamukira mathomo. Mimi ni Deputy County Commissioner. Tulikuwa hapa kusherekea kapati kidogo na watoto wa Global Hope Children Homes. Tulikuwa pia tunataka kukula lunch pamoja na tuongeleshe kidogo. And I think this center probably to the society because if these children were left to stay in the street, they could have increased the area. So that's why we saw that apart from also saving the society to fix the mess, I think they also fix a lot of security issues. Na kitu ambacho kimenifurahisha sana, hawa administrators ndio kitambo vijana walikuwa wanaona kama ni adui zao, kwa sababu wanapovalia zile sare zao za kazi, vijana wanaogopa sana kwa sababu ya crimes ambazo walikuwa wanaenda kule mitaani. Lakini kwa sababu upendo mkubwa na unyenyekevu mkubwa na uongozi mkuu ambao wamepatiana na utu ambao wako nao, umewafanya wale serikali ni watu wa kawaida. Lile ambalo ningeomba ni ya kwamba tuendelee kushikilia hawa watoto, kwa sababu wakati tunawashikilia katika jamii zetu, basi hawa watoto wanakuwa na future mzuri. Na sisi tungeomba ya kwamba Director Njoroge hitaji msaada kama ni watoto kusomeshwa, aweze kuapply for bursaries, kwa sababu mheshimiwa mbunge ako na bursaries, serikali ya county iko na bursaries. Ripoti yo kuma kaunti ya Kajiado igagituhe mweke twiko tugikiria oro hanini ngai kuririkania githii na mbere na kwaraniria nanie kugerera nenda citu cia ukinyanire Facebook na @Muthingi TV, YouTube na Muthingi TV. Jitikiria gukorwo ngikiria oro hanini ndugathiore mitambo ni amu ni ndaicokeria na maundu maria tugikuhariria gukumetha-ini ya Muthingi TV hari Gikunjuro kia Mohoro. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwaki tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV, kihumo gia gutherema.
Narega asa. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigĩkwĩra ndamĩhutirie rĩ. Nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ. Na ithuĩ Mũthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya ĩtagwo kwĩregeria. Ũngĩkona mũndũ ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamũkĩre mũndũ getha thamake. O mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 5 na niĩ Njũgũna wa Ngugi. Ure mũrĩmi mũnini na nĩ ũrabatara ngwatanĩro na nyũmba ya Mohoro, ihinda nĩ rĩrĩ, amu Mũthingi TV nĩ ĩrakũhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tũhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe, amu ndũgũ nĩ makinya. Nitwagicokereria ngai kunyita ugeni oro ringi tukihioke nginyagia kaunti-ini ya Bungoma. Ni ati uria wakire mubunge wa gicigo bunge kia Bumula Bifuri Wakori hamwe na ikundi cia athomi kaunti-ini ino ya Bungoma ni makiambikite mihango ya guthuthuria nyumba imwe cia ihoero na iria cigikirirwo nganja kana ni kurumirira wagagu uria ugitumukite mwena uyu wa gukundio gwakirira kiogomu kuri muingi mwena uyu. Darasani kufanya master siku ya kwanza, mwalimu wangu ambaye ni daktari Rispa na Masaka aliniuliza kwa nini umekuja kusoma. Nikamwambia nataka nisome nipate PhD katika maisha yangu. I'm the supervisors to the students, and today I'm humbled to stand before you people and to confess and surely say that Professor Dr. Sylvester Wakoli Bifoli is a good student. He worked hard. I've taught him at master's program and now at PhD, a hard-working student, and he led by example. And I want to take this opportunity to encourage others who may feel that they are old to come back to class and learn the way he has learned, because he has now set the pace. We are three. We shall co-write a book under our able supervisor. She will continue looking at our work from the academic angle. We want to encourage the girl child to go to class and work hard and never to give up. And even if they happen to get pregnant while in school, they should not give up, because there is light at the end of the tunnel. It is my wish and my plea that as parents, as all other stakeholders, we support the girl child more so in Bungoma County to go to school and put in effort, so that at the end of it all, they will come to take up the positions that we are holding. Tutigane na icio na ni ati seneta wa kaunti ya Mandela niwe Ali Roba Orundume na mubunge wa Marakwet ya Ithũĩro Timothy Toroitich ya age kuma kaunti ya Pokot ya Ithũĩro ni makigathĩrĩirie thirikari na makiria kugerera minister wa gitiri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki ni ikinya ria gutigirira ati ni magicokereria weru macukuru maria maikorirwo makianangwo ni itoi na makiria cia uici wa mahiũ no na ukiria uguo ni maikirie rĩtana mũingĩ mwena uyu
gutigirira ati no akikarania na thayo na guteaneria cieko cia ngucanio na kana mbukirira cia mahinda kwa mahinda itemi-ini ria kugacirithia mathomo mwena uyu. Jinga tuko nayo hii ya vita tuko nayo. Hii ni ya wakora ambao wako na shida mingi. Lakini tukisomesha watu wetu tutaenda mbali. Mimi kama kiongozi kutoka Marakwet nakemea ukora inafanyika Kerio Valley yetu. Let me tell you watu wetu, we have na wakora wako upande yote, wako upande huu na wako upande ule. That is why tunasema siku ile NPR tupe Marakwet na tupe Pokot bila kupagua, so that watu wetu wakae mzuri. Lakini ile nasema hivi, tusomesha watoto wetu ndio ukora ya wizi ya ng'ombe ishe. Sisi kama wafugaji ni muhimu sana tuweze kuelewa ya kwamba tusipoungana na kukaa kama jamii moja na kufikiria juu ya mambo yetu na mashida yetu pamoja, hatutaweza kuendelea vizuri. Tuko na fursa muhimu sana ya kuweza kuendelesha jamii zetu na kuangalia mambo ambayo inahusu nginyagia iharo-ini citu na kutukirora uria maundu make gariorana ni ati timu ya Chafahoho na Madira United nio ahotani a Beteka kana aikirika ria 13 ria Beteka cia Chris Oguso iria ithakirwo kiharo-ini kia Mahanga guku ari ni kaunti-ini ya Vihiga. Kala meisha vizuri, washindi Chavavo, kongole kwao. Mara kwanza wameshinda na nimeshukuru sana. Betika wamekuja hapa kwa wingi na wamefanya kitendo ambao watu wengi hawafanyi katika Vihiga County. Hivyo imekuwa tournament nzuri, tumefurahishwa sana na kiwango cha soka ambacho tumeona na pia turnout ya fans. Vijana wamejituma, nimeona kuna talanta kadhaa hapa. Nilikuwa nimekuja ili niweze kushirikiana na rafiki yangu Chris Oguso na pia nione kama anaweza pata vijana wawili watatu ambao kidogo nitawaita pale Nairobi waje Trials Madara United, na already niko na vijana wawili ambao nimechukua. Tutigane na icio turongoreria Beteka cia Cleophas Malala na ni ati makiria ma timu ngiri imwe kuma irathiro ria bururi nio ciakorirwo ikinyita itemi Beteka-ini cia gikombe gia Cleophas Malala na kuria final cikorwo igithakwo muthenya wa umuthi. Aramati a Beteka ici makiuga ati muoroto wao munene ni gutigirira ni magikuria taranda oro ndumwe na gukorwo magicagura athaki aria marithaka timu cia gibũrũri oro ndumwe na nja wa bũrũri. Objective of this was to ensure that we tap raw talent. We ensured that players who are playing in the Premier League, Kenya Premier League or national-wide leagues are not participating, so that we are able to nurture very raw talent. And as we nurture it and identify it, we've put together a team of 6 scouts, and 2 others will be joining tomorrow, who are going to select a total of 50 players, young players, that will be taken to Kenya Academy of Sports, and then from there we want to find a way of how they can be nurtured and even being sold or given to teams within the country, and if they can be identified, to even go to teams outside the country. The mission of our patron Cleo Malala is also to unite Mlembe Nation. You realize that Senator Malala has been a champion for the unity of Mlembe Nation, and for a long time he has been saying that the Mlembe Nation has to be united with action. Kusema ukweli wamefaidika kwa sababu kuanzia kule kwa barabara mpaka hapa vibanda zipo, watu wananunua chakula, magari, pikipiki zimetumika, watu wametumia pesa zao hapa. So economy ya Mumias wakati kama huu, especially December na holiday kama hizi, ambao improvisha economy hapa. Now it's now something that nobody can doubt it. Kenya has got a lot of talent. We have been having a problem of exposing it. Therefore, at least since
from this year, there is no doubt Kenya has got a lot of talent. Now, people have come in like the Kileo Malala tournament to tap those talents and then develop them and then expose them. So the future of football in Kenya, if we don't bring distractions, the future of Kenya has got a very bright future. Riboti itikacia gikombe gia Cleophas Malala igagitwikira gaturumo ka maria twaiko tugikumathira na tugicokanĩria gukometha-inĩ Muringi TV Gikunjuro kia mohoro ngatho cia mwanya muno ni gugitikira gutwarana na niĩ njitikire ngĩgũkorwo ngĩgũtambũra waguka kwĩra mũtambo witũ wa Facebook mũndũ ũgwĩtwo ti Wondo Steven mũndũ ũgwĩtwo ti Job Mwaura ndĩraĩ kuona kama Muse nango mũndũ ũgwĩtwo ti MC Hype ngatho cia mwanya muno ona Dani wĩkĩragwo mũgakĩrũgamĩrĩra arĩa magĩũka kwĩra mũtambo witũ wa Facebook ngagĩkwenderia mahinda mega oro gĩthiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra cia Muringi TV gũkũ nĩ kũngĩkwĩra no kũhimo gĩa gũtherema ndũgagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu gĩthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ tondũ tũrĩgĩkorwo tũgĩcemania nawe rĩngĩ ona cia kĩhanda thaa ĩmwe ngĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri ũragĩthiĩ na mbere na kwĩgariũra ngatho cia mwanya mũno kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo ti Wambui wa Njaũ nĩwe mũharĩrĩria makĩnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro mũndũ ũgwĩtwo ti Taesireri akĩmwe mwena wa mwerekeri mũndũ ũgwĩtwo ti Aizo Graphics nĩwe wakĩrũgamĩrĩra mwena ũcio mũndũ ũgwĩtwo ti Bilha ni wagĩtigĩra nĩtwagĩkinyĩra kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na njĩra ĩgwete ngagĩkwenderia mahinda mega nĩ tũgĩcemania cia ihanda thaa ĩmwe cia hwainĩ rĩakwa nĩ Mwangi.